जिंदाबाद जिंदाबाद AIARLA जिंदाबाद 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 KAKISS kasitong pangtang nang ma pantanan KAKISS kasitong pangtang nang ma pantanan AIARLA kasitong pangtang nang ma pantanan Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma pantanan Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma pantanan Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma pantanan Sai chutulu asong pangtang nang ma pantanan AIARLA जिंदाबाद 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 Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma Sai chutiki chongdat asong pangtang nang ma Sai chutiki chongdat chutulu asong pangtang nang ma Ni 200 chongdat chutulu awar sai pina जिंदाबाद जिंदाबाद AIARLA जिंदाबाद 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 KAKISS जिंदाबाद 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 KAKISS kasisong pangtang nang ma जिंदाबाद जिंदाबाद AIARLA जिंदाबाद 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 KAKISS जिंदाबाद 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 KAKISS kasisong pangtang nang जिंदाबाद 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 KAKISS जिंदाबाद 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 Sai chutki chongdat chutulu asong pangtang nang ma 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 PMY hem patang serang nang ji PMY hem patang serang nang ji PMY hem patang serang nang ji KAKISS जिंदाबाद 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 KAKISS जिंदाबाद 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 KAKISS जिंदाबाद 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 KAKISS kasitong pangtang nang ma KAKISS kasitong pangtang nang ma At the same time, lack of food, the lead are being evicted from their homes and notice some uproot them from land where they have lived for decades. Food security weakens and the hunger situation is worsening in the rural areas. It can also be seen in the global hunger index, where India is ranked 107 among 121 countries. Weaknesses in the public distribution system weaken the food security of more than 80 crore people of the country. There is an urgent need for strong food security act to counter